Näňe halasuluğugar altıny 16 günüger biegi bu ölüm toros kelyen yıllar terehini arayıpıt. Bu terehin çeşitinden bu bugün aksiyon tehcebut. Aksiyon kullanı Angliyaga ambasadordan tinci tavsiye sübediyallahka karaganan keyin körbet hi bolu tururgar naha lokan problemalar bulan betin toros katın maham kına kraskalavut. Ол хин бүгін бұл беги белая трость ден акцияны масынны итар хоппардарга ден ананы үттүбүт. Манна бүгүнү терехеңе бияха көтүнүлар улус администрациясынан, ДПСтан, онна бу көрбөттөр обществоларыттан. Бүгүнгү терехеңеттен биги бу биги көрбөт караганан мөртө жоннор бу болу торуларыгар демди балыгар балыгага элбахти торур, онотон культурный терехеңе торуларыгар культура жеткинен аппер турурду бут. Ол онотон билен туран бу масылыны тачылар бут кайдах билеллер духокту барабланы туараталлар духокту ген ол акцияны иттү. Иннике төр бу акция биги хоппардар бытыгар билелерин каңатан именно бу үрүн торускуну көрдөр дактарына туараталларын тухугар бу акция ыйтылытта. Бүгүнкү акцияга сохбаттар сол барабатын билелер бит. Согласно пункту 75 правил дорожного движения, во всех случаях, в том числе вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой трости.